apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ada ibagak nanang. Ibagam lang ang anak ko. Nagpakulay ni Trixie iti buok na nanang. Ay nawaw, kaano pa'y? Idi kalman laang. Kaya't kumatikas jay nanang. O, di ipakulay tamad ta buok mo. Anya ti kulay ti buok na ayan. Nalambaga nanang. O sige, ipakulay tamad ta buok mo. Green, pink, and blue. Tapno may mayat. Jack ipalubos amarta pandadya at Trixie. Ti kinapintas mo, anak ko. Agyaman naklaunay nanang. Iyuray talaang, ta saan pa'y nag-release ti lending. Di ka madalagan, ta ipakulay tamot lang ta buok mo. Isuda lang, ay ati kabailan na ti agpakulay iti buok. Ni Trixie ti lumabas nanang. Siripan niyo atap no makita yu ti buok na anakulayan. Ay nawaw, nalabagang agpaiso ti buok na. Uray adayo kat makitkita. Siyak ngaymot nanang. Kaano yung ngaymot nga ipakulay ti buok ko? Saan pa'y nga rod nag-release ti lending, anak ko? Inton umay alawas ti release. No kasta. Masapol nga agurayak iti manung aldaw? Ano Di bali ta manung aldaw laeng met. Di ka madanagan. Taartapan ta ti kulay ti buok ti kaaruba tayo. Sigurado kayo, nanang? Wen, kasaritak to ni Antim Nena. Iso lang matiad da parlor shop na dito'y lugar tayo. Agyaman akmanan, nanang. Aramidak ni amin para kin ka anak ko. Numasapol nga iyo tangan ka. Aramidak. Apay, kapoy. Si kakaditi nagpakulayan ni Trixie iti buok na, Marinena. Ay, siyak nga agpay sumare. Ada ka di parikot? Kulayam tuman matibuok ni tunet ko. Ay nawaw, ipakulay mo matibuok ti anak mo, mare? Mare. Na, tultuladom sa mati karuba yung mare. Kaya't nga rod mat ni tunet ti agpakulay, mare. No kasta nga rod, ibagam taw may dito'y balay. Inton umay alawas, mare. Urayag pa'y ti release ti lending ko. Anya? Nanang! Apay manan. Nakita ka nagpariband ni Auntie Sabet. Manan? Wan, numabalin ko makat agpariband kayo mat. Kan gimatang damat lang nga agina iti terno abado da. Ti kayat ko, ada ko mamat terno abado ta. Ay wana, mabalin lat tamat anak ko. Adamot kit iti sobra ti maawat ko iti lending. Si kanto ti kapintasan ananang dito'y lugar tayo. No mariband ti buok yun nanang. No makita da pa'y aterno ti bado ta. Sigurado nga ado ti umapal ka data. Sigurado day ta, anak ko. Agbilib manen dagiti chismo sa kadatang agina. Agawaam ti agsagana to net. Anya to orasan? Agpalasak langan, nanang. Agawaam kalpasan nga agpaparlor ta, agdiretso ta ijay sentro, gumatang ta ititirno abesti daken bagta. Agpaiso, nanang? Nakitak titirno abado da sabet ken Trixie. Madlaw asaglalakalaang dayjay. Iti multi paggatangan ta, tapno maartapan ta dagitang agina. Saan ta paatiwan niya? No kabailan tamat nanang. Isuda laang aya? Mala, agawa ang arudan ati agpalis, tapno masapatang. Sa dilo ti papanan nyo iti anak ta bakit? Apay akas ta ti kawusyo.
Nay, adda ka magaya man, hildo lakay. Nalpasan ti aramidam ijay talon? Saan pa? Hanggang mariknak tibisin ko. Isa nagawid ak pala. Adda naluto amakan iti kusina. Si kamot ti makaam mo amangan, tagdardaras kami. Ay nawaw, di mo pa'y sinungbatan ti saludsud ko. Sa dino ti papanan nyo aya. Di talaeng lakay. Anya nga oras nga agawid kayo? Mabit kayo laang? Deta ti jak masigurado, tagpasentro kami pa'y inton madamdama. Kitaan nyo ta di kay marabyan. Wen, alas 3 siguro iti malum nga agawid kami. Ala, agan anad kayo ijay wan. Naimbagman ta nasapa kayo nga imay, Mari Helen. Saan lang nga agpakulay ti gagara mi mare? Di mo ibaga nga agpariband ka mat, Mare. Naalam mare, ipaunat ko man matibok ko. Kat no straight mat tabuok mo, Mare. May mayat lata no mairiban. Tapno may mayat tibuya na. Sayang mat dayta no ipariband mo, Mare. Bagay mo matikas tabuok mo. Ay basta, iriband mo tibuok ko mare. Ang mga numadadaal tinatural abuok mo, Mare. Saan? Basta iriband mo mare. Ala, sikat ti makam mo, Mare. Basta imbagak ti pagsaya atam. Ay nawaw, di ka madanagan mare. Amok daytan. Ala, agtugaw ka nga rudan. Taon unaak nga iriban ti buok mo. Agawa mare tadapay papanan mi iti anak ko. Ay na, bagay mula unay ti kulay ti buok mo, tunet anak ko. Uray mat si kananang. Bagay mo ti unat abuok mo. Ala, tumakder ka nga rudan dita, tagpasentro tapay. Ay nawaw, tibayad yung ay, Mare. Aywan nga agpaiso, nalipatak mo to. Nalipata mo, no? Ay na, si kake di mo, mare. Adda pagbayad ko anya, ay nawaw. At to'y ti resibo, Mare. Dahil ti bayadam. Wen, adda kwartak ita, mare. Awan pagdanagam. Adda pa'y suklik dita, Oh. Awan ti exact amount mo, Mare. Iload mo laangan iti number ko ti sangagasot asuklik, mare. Agdardaras kami ngamin. Amangan numasapa man ng titudong. Inton maminsan tumanan mare. Sige, incoming. Agin lilipat manan. Kaya't naman ng ti makalibre. Ay nawaw. Nasalaw kumot iti dalan dahilen kantunit nga gina. Naan ano ti buok ni tunay. Inpakulay dananang. Apay matakas jay. Di mo't may bagay kan kuana. Kasla rin bukid eh. Kat isumat ti kayat da nga agina. Ay, tila mo't arabidon da kita nga gina. Di da nga rod kayat ti paartapan iti kaaruba dananang. Anya. Kat isumat ti pudno. Iso ang nagpakulay ni Tunet iti buok na ta nagpakulay ti anak ni Manang Sabet. Ni Manang Sabet, nagparibandmet. Iso ang nagparibandmet ni Manang Helen, uray unat met ti buok na. Ay, una yan da kita nga agina. Iyutangan da pa'y. Ni Helen met, imbis nga isuro na ti anak na, saan ta kanunungan na pa'y kide. Ay, awan tinagdumaan da nga agina. Kasta talaga dagiti tao ang managapal kung saan apaatiw nanang. Uray awan kwartada, ipamuspusan da. Uray lending tinaggapuan ti kwarta, sigilat ta. Anya tinapasama kiti buok ni Tunay, Helen anak kaw. Apay akas jay ti buok na. Anya ti makunayo iti buok ti apo ko yung ay tatang. Bagay nakadima lang. Saan apulaos? Kaslaan niya amutan tilangan na. Ni tatang mo't bagbagay ng tupay. Maartapan na ti kinapintas ti anak ti kaaruba ming tatang. Di yung makita ya. Ay nawaw, pangasim man si ka Helen. Sana day ta mangikumkum para ti paglaingam. Pudno mo't ti bagbagak tatang. Day ta ti isuraw mi ti anak mau. Ay nawaw ka. Aguray ka. Nagpariban kan samay. Wen tatang, kunak ano di humadlaw? Nagpariban ka, tanay. Unat mutin ta buok mau.
Ay, nawaw ka. O sino tinangibaga nga ipakulay mo tabuok mo, anak ka? Siya ka mismo, tatang. Ay, nawaw. Dahita, tinangigastusan nyo iti inutang ni nanang mo iti lending. Wen, tatang. Nagpakulay ti kaaruba tayo iti buok na. Iso a kinasaritak mo't ni nanang. Kumkumpurmi mo ti paggasgastusan nyo nga gina. Uray ni nanang, impaunat na ti buok na. Kitahin nyo ita. Adayo anapimpintas ngam ni Auntie Sabet. Pangasim Antoinette. Ubing ka pailaan ngam kastanti ka panunutam. Saan nasaya at ti kasta agalad di may nga ubing. Pakaisagmakan ti kasta ngar aramidin nyo iti inam. Kasla saan anaragsak ni tatang iti kulay ti buok ko, nanang. Hindi mo latan ikaskaso ni tatang mo. Kasjay at talaga day jay. Nagadupay sa una. Anya ti imbaganakan ka aya. Kumkumpurmi ka no ti paggasgastusan ta. Ay nawaw. Anya ko matibibiyang na ngay. Saan mo't nga iso ti agbaybayad iti lending ko? Kasaritam to ni tatang, nanang. Makapasurun mo tin no maminsan. Ayun, talaga kasaritak ni tatang mo. Bagbagaak da ita at tao. Kontraan na mula amin ang aramidon ta. Mabalin ka di, lakay. Tiyan manan bakit? Adda manan plano yo pangigastusan iti kwarta anaggapo iti lending. Mabalin ka di adi mo pagsasawan ti anak ta. Di na kang pakibibyangan. Anya nga rin ti kayat mo ngay? No anyaman ti makitkitam, agulay makalatan. Saan mo't ati kwartam ti gasgastusan mi? Wen angam spoiled mo't tanta anak mo. Naimbag ko ano pagsayaatan. Saan mo't nga ron? Lahita ti isuro mi ti anak mo. Imbes asuruang kumay tinasayaat. No kasta nga rod. Kontra amin nga ramidan me. Talaga akong traag. Ta saan mo't na pagsayaatan ti kasta nga aramidon nyo? Gaputa nagpakulay kan nagpariban ti kaarubayo. Tuladan nyo mad. Anya klase ti kapanunutan day ta. Nagbinbinog kayo manan kanila kay mo itay agsapa. Wen ata makapasurun ti ugal yun na tatang. Anya ti inaramid na aya, adi mo nagustuhan. Kontraan na ti panagpariban kan panagpakulay mi iti buok tatang. Ay, sumat lagayam Iti anya kumaaga po kontraan na. Kat kwartak matar aramatak tatang. Kwarta anagga po iti lendeng kunam Tatang. Amom anak kao. Iti kakasta bambanag kat saan anasaya at amapan mo iyot utangan. Sikan tumot laing tagbayad no kwa. Mabutang laing nila kay mo no mailumlum kayo iti utang. Narigat mo't piman no maibayad laing ti kwarta ang nagbambanugan na kanag iti bambanag ngawan mo't kais-iskan na. Anya ti masapulyaw? Adda ka din ni Madam Helen, sir? Anya ti masapulyaw iti asawak? Umay ko kumasingiran ti bayad ti utang na, sir. In black na kami mo't ngaminan. Nag-live pa yan iti group chat may. Anya? Nabayagan day nga utang na, sir. Adu ti Karina kada kami ngam aging gaita kat di mo't agbayad. Adtoy adtoy ti pamanaknak nga adda naawat na akwarta. Adda pa'y pinirmaan na. Naglukon na dya tao? Numabalen kat tulungan nyo kumati asawa yo, sir. Kasapulan mimot ngaminan ti kwarta nga inutang na. Mabit lang. Ay, agyaman naklaunay, sir. Asino tay jay tatang? Asino tay kinasarita yo? Ti tao, anagutangan ni nanang mo. Anya? Makitam day ta anak ko. Umaydan agsingir dito balay. Binayadan niyo ka di, tatang? Sangaribo lang tingtad ko. Ninanang mumut ati makaamong agbayad iti nabate. Narigat ti umut-utang no awan nam naman na pangalani ti maibayad. Iso asika, no adda makitam, saan na masapul at uladam mat. Kas kumay ti panagpakulay ti buok. Wen, tatang? Tiksaman ninanang mo. Salud-sudom, no anya nga oras nga agawid. Tagsarita kami man iti nalapat. Imay nagsingir ti nakautang amitay. Kat? Ilikak iti sangaribo. Bayadam mo't tinabatay. Mangibabain ka. Ay nawaw.
Bayadam sa kaagsao akas na. Asino nga mintinang ibaga amang ted ka iti sangaribo? Wen ata nakababain nga road. Isardang mo na ita lending kas kadalon dita. Saan nga amin nga aramidon ti karo bakit tuladan nyo? Awan lang nga rodon makukwar tayo. Di pa'y kayat ni Martapan. Anyan. Saan adakas ti agpapintas? Dakes tautang mo tinagapwan na. Dahil nga ron, ti suro mi ti anak mo. Ti umutang. Ti makikumpetensya iti karo ba? Ay, awan mong Helen. Anya na ito nakasakaw binagkat mo, anak ka. Gamit ko dagito'y tatang. Anya? Mabalin ka di adituya kun nga agnaod. Iti anya agapaw, katadamot balayaw. Kasta unay ti ungit ni Hildo kanyak tatang. Adda ngamin na pan nagsingir ije balay itay awanak. Anya? Dituyak pa'y lang ang tatang. Diyak kayat nga inal daw aser-sermonan nak ti asawa. Ay, di kagreklamo akas ka. Nga main, basol mo matlaang. Nagturid ka, mangigastaw sa iti kwarta, naggapo iti utang. Suruang paikid din ti anak mo iti linuloko nga aramay. Pastrakan na ka di tatang. Ay, saan? Sana mabalin nga agnaid ka dito'y balay. Agawit ka. Kapag saritaan nyo kung lakay mo, ti may papan iti adaw nga utang mo. Ano sama? Kasi kamot lang tinangaramid iti padikot mo. Imbes nga isurom nito nit iti nasayaat. Saan takalukwan mo iti isursurom kenkwana? Ay, nawaw! Makontento ka no anya ti adaken ka. Di ka agpalangguad no nagtaon mo't iti utang. Iti kasta, awan to ti pagbabawyam. Suruam kit di iti nasaya at ti anak mo. Tapno agbalinto anapintas ti biyagyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.